yawo Adom TV so live ewo Adom TV so yesan wa Asempa 94.7 so na hu anwumre Friday ya nkofo te ba nom ne ade bi ti wo mka mu ebi so ofie a che se enne kra de o ma imagine so be good boys so say emema de nka ne de nka bro na nka o mokwa kobro but ebi mahu say wi ase ehu ebi 37 no o mawu ni ade to nom sana no aye no very responsible enwe nko ahụ because ko abusuafo no ohun be o mo kire o mpa na wa so adaka ni mo ahye meso de owu a medidi agya pa nti mesre wa no atena nkom na watwen ye ewo Adom TV so ya fa me vim lady afia pokua me wo case na na anwumre enum ahia ne cases akese na ye beka unim abrantie bi ne yire aware na anye ye along the line na aware jaya ba omo de court wan shada ante proceedings na se aware jaya proceedings no na yegu aware ni ye na court se bosumi bi on 2000 Ghana ma oba no Oma obano mpata yesum no 50,000 Ghana cedis afei onko rented in 2 bedroom obra say there be da aden ja aju pese okumi but wanti ase o ti afei de oso papi o obi so ne ge obiti a o si ge yo ne tia ge ono maami na busuafo nim no ono zo na busuafo nim ge eli afei omo wari again so otwen kakra chi ge ne so kra wonye serious no ja no 2 years atwemo obaye again no so onyem na one na nyem ye na akola no so obeyi egu nti wanyi akra no wo ho se ba man so obeye den hu se akra ne ne ba san se omuti na na eye mpena twe no omu de niema bi ko ma abusuafo ne je eya aware ana enya aware ana ya nhye na modisi eye ne ho ade nti eya aware woni ba ma biti na bia one na abusuafo abas ye be yi anim wo betimi akasa asem si a wo be kasa wo ye yire bra abusuafo aso ade kro ni mu ana ene ebeka ho asem ehemfa na awaye no ema na ya awaye se ya tudi ana amote no a mo amoye mu bibia sa awayefo no mo da ya awaye because nkofo bebe take advantage no omne meite ni ebieja ni ebua ya segum very serious o chese na atopa nkofo ba wo mu buo no nya atopa keto o wo ye ni nyina wie CCS wo se nya awaye sen na nya atopa na wo bu ni nyina ye no ye calculate ni sen ni abeje won compensation enne ye beka ho asem lawyers wa ni nyina beka en ho asem ewo me case na eso ewo hanum se tie na ye ni abro bi sun nuanom atena papa ma me fie ma me free mu no wodan kakra bia wa ya no nche da nwieye asase wo ho ono ade ni sika si ewo dan no so asase no so afedi asase no kakra kan wasan si another story building ni nuanom se wo moje afedi asase ne ya busuan asase nti ono ko ntumi nyem so wo mama ne kakra se on tenika de aka ne ya busuan fo de ya behwe ni nyina ho asem aka so si dan wo abusuan asase so a ebe wo de na se osika wo mu a wo de abrofo ka se substantial contribution wo de ana se nya wo de se de abusuanfo bi di sa na ma we bu nkofo kwase ano ene ye behwe ni nyina aka ho asem me wo case anani e fra me vim lady e fa poka ne lawyer Frank Japan lawyer ne awa be insurance pa ne expertise a lawyer abin pa ene ye beka ni nyina ho asem mo aya bia ka bi di wakɔhwe wonum ne ade insurance o mu sisiw insurance companies na omo ye frakadam de oba nam do ahye lawyer nsa na waboa wate na na esisie de enye sanso na lawyer Paul Parker atiso be ewo ede bia me ka gbi na me aye yo lawyer fami ko anwo ye nko keta nko chele on fami nko de bia di na afumani so lawyer so ewo hanum se ono so abempa on family law abusuasem mo amema bebu mu kwasia no ene ade bia waware woni na sidan osema ko ware oba foforo o sisiw memma onsisu kwa memma no so na no obema bi ba papa pani o se na yire on neti o ma si store o ma ye store na ma o matumi de atodan oba na je aboso eno so efrakadam me enka mam emma no kwa memma ni bi wicked no ya na bema bi afon ye ketekete enne ye beka ni nyina ho asem wo case na ne wo de entwa si mra na afo ye mebie ye nsem no so maako na ye to ani nyina eso ewo me wo case na so ewo Adom TV so sanso ene ewo Asempa 94.7 ye ba sesi ya abusianfo ya san ba bio ye wo live Adom TV so ye wazoye ye ka chem se ye ba beto ye boni ahwe ensem a ye ka ne ye ka se di kan fi maame bi ho na onni ni nuanom e na chese wo maame ewuo ni nuanom yensa ene ye je wo majapade maame ne se asase ye jama wo na dan kakra wo so ye wo maame de na wo maame ewu onna na wo ye pani so ono sacrifice ya hwe ni nuanom girls ni nyina ene wo nyina anyia ma o ma ye kama na o hwe o mo na obo ne ho mode na no ye se ne obewie dan no wawie ni nuanom timu kama asase na wo ho no wasan ye ono ade ni siko no aya ma wonya story building na oye na ne papa e baaye
ne papa de no we not ase na no watu kwan oba na oni ni nuanom nyina e ka bom because along the line ni nuanom ka say asase ne nya ono nko ade antimo osi na ojaye ne papa ba na ne papa man go ahead so nsi edan no wasi afa de ni nuanom ma ne se enye ono nko ane de ntinya de obetimi aja boss nti omo ma ne 6 years e ka bia wa board an onte otiwi a e omo mo de a se obusa se okay sana because e ono ani sika e no de ye dan de dikan no ono na ahwe ni nuanom ono na ya na edan na bedru say owo case odo mu nyina gitum se asase no ene edan na esi so first e o ma me dia na ogya ma mu nyina se enhwe sa asem no yen ka ho asem elo ama me mfa enhwe ase o holo frank e Japan we o case ana the case first match ya etiefo omojos omodat the case now or no me hu baby a opese ogina be ka se ba metimi a presume say obisa say edan ni betimi aye ono nko ane dia na eno na ye beka ho asem but before say bia ye be ma answer no ye be hwe de ebesi ewo nipa brabom say obi wu a eden ni si na so we japadia de miminim ni say property ni ye ma me nko ade a as soon as ma me ni wu ye na no na embrano so take effect to the extent say omo a se omudi ade na ejapade ne beba omo nsem de mi hu ni say from the okan no papa no etiase ne yiri na ewu unye ntimi nkasa ye pia no esi nchen papa no papa na nkasa omo papa no o share ewo ejapade na account whether edan no na asase ni nyina ono ewo share ena ni nuanom a omaka no emfa ho se wahwe o ma na se wonhwe o omu nyina ewo chefa ewo nti se nipa ni wu ya ukosie anase oto aso no owu ye no maame no yeyi na free scene mu ajapade na aba besi omo ayabobo omudin ensem even ebusuafo kra wo ho omu nyina benya bi ye call 111 na ye be call to the ne maame ase otiase ne esa law bi amre bi aka interstate succession law yeah omu nyina ewo chefa wo nti until say ye be che aka say your friend say Teresa ne portion ni no okosi bibi esisoa na ne I said the OC with the consent of ebusiafo na aka ni nyina nti betimi emram so no the asase ne ye ne dia no ona dan ye ne dia nti se o ma me asase wo ho na se obekwa kosi bibi e wo so a untimi claim directly say e ye wo dia na uwu a o mba be dia de nti de mi hu ni say at best or no interest yes or dining so bet name life interest ye can say but say at the end of the day obey property na can say me media or the need better so o say and then be why I show any Teresa house memorial house I don't know ultimately no betimi I dey aka say bia so ntumi nyasa na so ntumi emfa japade ni nya ne ba no ontimi enye nisa nti lo papa ka mami tie mami obetimi aka so okay de bia unu aba maka first of all ne ya adwene me ne ya adwene if ya mami fa akonya we nchia me brother Martin Darlington on the some package we been ne yere ntimi aboy lawyer ni onye lawyer but onye lawyer friend Martin Darlington or some package we been bi Don't go for Darlington. Abrofu semia ne dedudo. Ni yere wonti mi mane yakọ ochina ya me ya dema no ka kochia no. Efia asema da punso a yedi ho aboboye. E kire se asase no ye obia ne de. Scenario ne o ha no. Na wawu. Na wagya mofra mienu na miensa. Miensa ene ku. Right. Ina ni owo sika no akakosi dan kwa asase ne so. Wo the first yan fa ne asase ne obia ne de. So obia ne dia na isa akwa ye family hat obia wo interest wo na emra so kire se usi asase usi dan wa busu asase so a wo only life interest uni succession interest kire se untimi pass on that property to obia untimi emfanya oba ana obia otiase no wo interest who pe sa interest na wona odu sika si ni nyina so yes you see Ghana no yen register a dan
ye register asase nti asase no na ewo no na ne asisu bia ye ne dia ye register dan nti sa busua asase na wakosi dan wo so a ina wo say ye nwan wo a very important way also bia ye very careful obi timi nyeska wo so wakosi dan we busua asase so menua asase na wasi dan no wo so no enya wo dia se wo fi mu pe you have no control enya o madia obabia ni obetima akoka say ne dia we wo hwe scenario na da bi o na se busuafo bia amfa kapre bibia ma wo no so se o enya asase no na ye hwe enya dan na wasi na asase ye nam busuafo ma wo asase ni ti ho esi ho na de no mo ameye na wo di sika koye so wankoto wa asase nsi dan oh na je senti wo pe busua yie se ade ndem ka odi sika no be kwakoye obabi no de be si abusua asase so na se busuafo ka je se enya abusua asase nti enya wo de a na lo so enya busua na ka lo emrare na kire lo no ho na kire ye nti emrare kire se why sit down we busua asase so dear or life interest uni succession so betimi atene mu afebo ko so obemu afebo but enya wo dia ntumi fe nya obi a se wo ye will po na sa dan na ko bodin wo ma wo kra ye be ye fi mu enya wo dia na wo sama ne benya su pa efse enya wasase obi abusua asase na obi awo interest na wo hwe no other hand no se asase ne ye obia no ne berima ne dia na che se oba no any so interest I mean only 100% interest in the land no kwa ne dia what the fascinaro be say fane say obia ne wu ye na omo tiase na omo divorce right they will share the property aye and in the same vein no say obia decide say obeye will a want me will sa property no ema nemba inja ne kunu in the same way ni so be ma no so ntimi will sa property no ema when because it's for the two of them lawyer enu de obesi su de bio mema no mabaga no me wicked frakada mema unua no mema no me bad hwe one ne ira ye japade o masidan na ono nko a ye will oba no kron kan kire no o mo se na se o ka kire ma na ye beku o mo na am say say ye be yam pento ama mo nyina ma ye be yam pento na ono nko akoye will na de ama ni nua o de ama ne wo faase on kan kire wo oba no kro be wuo no ye kofa will ne ba na yes say in that case do you contest obe ne den yes I also the court now challenge say me ne be man net here me ne na ye japa don't to be fa man wo fati ana ne ba eye mu mie no dia hwe obi wo kwa otimi ware na wa ware obia no wa no wa ye japa de bebre onjai oni oba ni njai wo na wasan akofa girl bi me for ni girl ne no ja married wife no for baby into be won wa wole properties no their girlfriend no ne nemba some dey ye moduru aye easy we dey do say ye moduru aye easy if ye bia bibi so ade we nya reasonable ye bia bibi be a uni bi mo be wi ase de ma mo di bebrebe uni bi nti ube hu se be ma ne be wu pe na nia ye nware no asore se onu ina ya wele property na no it will not happen because property na manya no property acquired during the marriage and it's for the matrimonial home lo asema uni abe make sa na mra ne kan me ya adwen but me pese obia be fa scenario we aye apply no to every in this very scenario I'll say mami ni wu ye na omo or started say or develop it any other mami for another scenario assuming say owu ye na omo na say assassina 4 plots odieni na osisi so a eno de emba the portion no emba this situation but we know yanche bibia nti ene ya fan say we see esisu nyina almost say ya ready see eba beche see echa ye beche asase no baby adan ni si say ha na ketwa na ye hwe no school no ese opa se na ye de ama na de esisu nso be ne dia aha enti na ye ka say ye nche asase no na say wo prepare ho ana say asase ne ebusua ede na o prepare ho na kokusia it's like shooting yourself in the foot the papa ma o say wo twen na busuafo che na wo hu de na ye che na bia wo nya asase na wo nua bi nya dan ba ko nya ka wo asase obetimi asan ba ne wa be che dabi ye nya che de ya che ye nya che a na pa cho ye che wi a
e was by force so ya mamro say ya e wo ne ma bi say ukoda ase utu so nsa wan tu so nsa obi beti ma baka say ye mfa nche wo ana nya wo dia there be a gifts those gifts customary gifts and aya obi and that CNA but we there embramu say owu ye without a will letters of administration appointed administrator wa begina ho odieni ya vesting assent e the amount eno anu no ti that is mami wo case I'm saying your case be kwa la bi versus ayi akoto ena no you say lawyer mu amunua ayi munua lawyer ni bi pa wo no so owu ye se ne de abusua pani ne say ono no ma ne sika no di si dan no ono so ko si dan ni si abusua asase so nti odo o ye lawyer no ameye ne dia ana ameye ne dia if o share case na Labi and Kato and another case no chere say there was proof say ebusuafo no contribute right okay either they contributed substantially ana kra say once evidence of ma contribute no right kra chere say your mom contribute they are part of it well omo contribute here enuti na me busa o sa question no earlier say ebusuafo de omo sika beka ho bia na say omo si a omo nyina wo chefa wom ana just by virtue say ye ja ma omo nyina nti omo wo chefa wom se omo de omo sika hye mo wo chefa wom ina sasase na da ho no ye omo nyina de ne ye nchen fa wo portion ma wo ye na be si dan wo so a family land nti say wa wo de won kwa wo de sika ya na say wa na wadi wo ho abro wa wadi nti wo hwa sa decision na court ne say if we the main kind back up why in a decision A no say that members of a family made substantial monetary contribution to another member to build a house on his individual land right they say members ebusuafo na contribute krama we si wo wankasa wasa so kra na is falls under the family land the family house wa wasa se na ebusuafo contribute wa wasa se me masa se na busuafo jiji ska se efi aginesi a omo wo chafa wo yes holding A no that is what he's saying wa wasa se the case we make a reference to Labi and Kato ntu mpe ho asem dia men kwaje abusuan sika bia mesi wo dan na wa akire oyem ko we si wo dan no na wo quick comment the how do I put it so they are not kidding why they ese enyema a big lead to the building of the house no clear as to the purpose ye disika no den emma enye say bia wo si udan jo the tendencies bi na aya no dia to so there bi eno de nka ho wo ho eno de enfa enka but say ya tenase ene ye nyina ya kabum ye se epesi esi dan se de bia obi wo abusuamu a ahoho ba benya anase bi won say am put me eye bi ba yes eye contribution see o dey contribute now unim say where the one city nearby where the two cities nearby where the three ye kaboma eto iron rolls emodu ene ye de ka sa emra benya jiwe one city plot so jiwe okay ntilo ya fan say bia won be ma biti won say ya etesi in our area setting no e bi oba bi oyo so ni close o see that me so me dey am de bebo an say mama cement ba ko mama cement me no ebetimi aba our area mathematics na different from we our say wa ma cement wa ma na oti no or shem kwala ono eno yeah obewa beji tumulo ese ni nyina matiase munyina matiase sa wa ye se man ye to cemento ya to cemento se o ebia wona so ye cratchy nia o sorry a wafa bag ne oko so oko no obi na pra efie ahoho ba efie na oye de ojiom ebu okra ni ase twati ni nema e de ahye aha eno ne mathematics ni different from eyi na mo ti na say 50-50 no ebu okra bo ebetimi e be 60-40 me hu no ahwe kra be ko anim na because decisions there but no chere say e ko anim a nema be sesa no so be boa ma no sa wari ja efon na aba na me man 1-2 me majao no be study on be study pa and me papa ade wo hwe mensan me kra na you say because oba no inye wasteful
wasteful. Yes. Say one sells. Inti na utimi nye sika. Isi dan no. Inti you contribute you one contribute you okay. So bani a wasteful. That case na the justice doche decided. Yes. So bani a wasteful. You know, so my birthday famiko Dubai. My birthday buy this for me. My birthday koto we mami. Nka when yeska and fancy. Until the fact of banning your wasteful, yes, Cassie, or banning your wasteful, or banner contributor. I see. But is it fair? Anyway. But Nitina Paja says, or ban or do Berman, obey ya, no Famicotna Kempiski, Famicotna moving pig. Oh, yes, sir. Kawan, yes, Nitina just oba or do Pio Kobe, Bisa, now Coban, can only or Nietzsche. Do our penis or do Kempiski. A druha, about in Peninsula Duke or Castle Fanico and Biscuit. A moment already night. No, what you may see, Dino? Say, I'm on for be worry. Obi be worry, oba na sevi o scout, but not in here blue na atwaso. Also, they were worry. Obano otifie wa hwe ni ama osika no maintain ya me different be ka maintain as a double that report as a di akope e ma e wa outside e wo dey be say o chim I am mo ya champion eh wo dey mo cham mo ya champion mo ya champion mo say mo ya lawyers am ti asema say yes ye nti ne ya yes one ga ye who say jale e easy what bless yeah because so lawyer say we to no was yan wako elele mo abroche wako ba ko bo PhD law na beba na say me dey metifie man ko bi ba bia meti na why me ne wa na tie ye be chem pepe lawyer yes ye be chem ene ka ware yen gem ene ye ware ye be ware just go che yakopon show yes on it dear yakopon show that judgment was superb mo boss na munye nta mama ka say we go to our chef me okay sana your live e wo Adom TV so any asempa 94.7 ye twa ya ho abasesi ya onim ye be hwa abrante na on dey wabomode a ye tufu se mo obi anya aware no se na onim wabomode aja aware ye so mpata oba 50,000 obra so onti ase onkoto ayi 2-bedroom house e mo oba no on sama ne 1,000 Ghana e bosumi bia obra munu ya kutukum wati kwa pa next time ukoye I do asori dem a ana court dem a ana ayi efiaware a obeye steady oti ate ene ye nya aware rough eti mama ka say obetumi anom tabia ba mixture ene capsules ati wanum when you have good appetite, didi am what you edi. Mpacha otim komu de enjoy the food. Enjoy the food. What was go for there? Omo chira omo. Ya beji sika no ma nom tabia. Friday uti baby ana o nom kakra. No ana say wa nom tabia ni bi no wa ye kama pa. Ma me kan fo ma so pepe nti papa de pepe nti da mpacha ene edan no asem ne ye ka no. Ejapade de obe na nya value akonanim atumi aboa wa so onya edan a ebti apo ebetimi aboa wo eno ane to de paint papa de paint da won eche wati asenya edan bi aboso miensa bi afa na abe paint hu in fact obi ba ofie no show standard pa na ofie awutimu say atakwa me dan kra awutumi de clay fa ho wo de na tie fa na paint ne kama na awutim wo animonyam so wati asenti use painter ebeboa pa eno na betimi ama unim we e was painters udru ho no matemakpon ho no silk coat paint e wo udru tema baby odi odukpon we say silk coat for no omo yin ana ko show bia e ton painter omode aso be check it silk coat paint ama omo number ne lechon pa ye na ne homra ye meto aso mo okay sana ni abusia for yasama makwa ba be ye live wo me okay sana so e wo Adom TV yasama be de ne yasem na ne ye beto aso na ye case ye koso bi no abrantie bi no chese na ni hu hancho ubre yi su na ni mu ni sio ma o hia help e dey helper oni oba bia waye ma waye ja ya ba omo kokoto onu kwade on shada nte process na se asem ni wie ya de judge be kan say awaye ndi wagu no omma oba no empata 50,000 Ghana cedis 500 million bosumi bia omma na ire no 1,000 Ghana cedis 10 million titis kanu owi a on high diamond oba no 2-bedroom house be mesi on tiase na ja 1,000 dem kofa na se na omo odan dada utumu se ohwemu a oni oba ne si dan bo mu ma be ma no ton dan no tie no so court no so ompem pata emfama oba no ese bra isi owedi ontumi nti the case nyina ne se opese ye appeal na sika na court so ontua no bia court ne nte so ema no o case na oni case lawyer e Japan abranti o case na oni case o case o de be appeal o case o de be appeal de bibia nhye dan so enso na se obey appeal wo case a ebia ankoyi ama but
enema bebre ho ese o consider yenim asat now wasesa de anko yi ama no na odi abre yesi ye ko ye man de wanka yenim de okoka wo court enema o kan say 2 plots na ye friend say otoyansa na o ware oba no ni nyina enema ese wo kan e wo appeal no ni nyina no na obeka wo trial court enti say wanka and share judge say plot we ye turn wa this date na yenyan ware empo na yenyan twempna na say e call into evidence na say it is considered say mo ware na for mo japade a obe lose nti efutu am de be ma wo we hu ne say enema wo ka wo trial court no eno ana esan ko appeal ye mfa enka ho ye mfa b enka ho onim se sa de no bebre nim nti se nti onim se okokot na edi ye bugu no so a so me de me won krata we kra mesa de aba be kan untumi fa nko appeal no unless say there are some exceptional circumstances but eno cry hard say obe prove nti appeal no de obeko but judge na ohwe mu the difference is the in the judges judge no hwe mu second judge na ba be hwem and I say second panel of judges and you name even the court are started whether I started was circuit court whether I started or high court we don't know we don't know and I say is it money 1,000 Ghana cedis one thing I say ohun say ye hwe wo abrabo judge no be hwe wo abrabo na say said dey wotie and sana we making these pronouncements judge want to me mawo eboro so obehwe say ohwe say ohwe honam ana say ohwe wani mu a fresh boy mo aka ebia o court na ho na oka me week bia me de no ko Dubai me de no ko ukodwa awanum no dey say abranti ebia ewo ho eti obetimi etua wo ho eti na just okokot o so show kasa mu ye bibia ye kasa de obeka ene ye de be mark nti wo judgment ne ye de waka ne ya mark nti thousands cedis ebia ohwe wo ho say de obi wo ho nam kra ni mobile phone be 10 no wa park no ayesem nti ya ena ohwe enkwala na bia suku a de o makọ odi akwala ko Morning Star enkwala mi no Morning Star 1,000 cedis kra me here sure say ebeso nti enema bebre be ko de meka chen say eko ebet appeal no de obetimi akọ ena no state say some months ago we don't know because the law no so emma period a ese okọ appeal a period men no de mawo usually 3 months civil 3 months if it's interlocutory there are limits it depends on the case until koda 1 year na afi na oba afi na obeko siki leave na ye twe up and down ne yen sheda ni case no apart from eyawa odi no wa sheda nka bi papa bia nim details and now for a lawyer to evaluate this no ebia the best thing say odebema lawyer no wa hwem no who say oh and judge we one 1,000 dollars and I say appeal yeah law park I mean it was some branch o case na yenya no na se be kwa kope handkerchief bia ma no a so kwa appeal wo appeal no dey say court down there ho nti you person appeal abeti ma but grounds ben na wo dey ko are you going to say the court no err in the decision and now say oh assembly a court no overlook here one I for say so what the court higher court obetumi a consider so we na make a different decision here say you file a petition and response now well the petitioner now obi have making a demand especially the respondent because okay so also jamia ma maybe 100,000 Ghana cedis so 50,000 will not come in vacuum. If a petitioner no can say okay no respondent can say okay ma'am 100,000. If a once one bargaining can say okay ma'am 10,000. So until that bargaining goes until normally it's a bargaining. I was say uche say sikana odi amam minti ya. Sometimes your pay slip also help.
Bet me do pay si kura ko kire say look me yetua me 10 I bet me account call to them. Yes, because nobody respondent no bet kire say figures ka we na pese o de mami but asika I know the ba omo bet me about 200. Okay. Well, but also be your ability to pay. If you say oh yeah, excuse me, say oh yeah, security. Now we give say we are 500 Ghana cedis. There's no way a court be because it could 50,000 Ghana cedis. So but say we call court no wait to me Ankasa. Another problem. Anchire say minti ya. Well, ejima me ye ni sika me nya ni ntia. And the court betima ma we. But wo share we na who say a dime ton no cra yeah one reason ebia court no gina so de ma we because ebia court no who say ebia na mo dan na wa ton dan ebia 200. Ndi say what on 200 ndi and e obetima nya na what on 100 ya and the moba no inji 50 but 50 need ebi to give up with 50,000 pound and I we share 100,000 Ghana cedis a month ebi if say you are going to pay if you are going to pay the children's school fees obet your school fees na nka wan na wo nkola na ono na wo nkola na emra bia ni we kire say ye wo nkola o so be ma pene hwe nkola no yes ye nya no se hwe nkola no It is a regional court no one kasa na egbogu so dey asem dey. Oh, I find them another platform make kasa. So compare platform higher court. I feel the way we say no. Not be at first not feel so we dey family court enye gosi here. Mama like asema lawyer Japan ka so go do court we no ko ya yesem. Na lawyer okuta phone so akesi okọ ashada iwa ashada no ko ya yesem ma kire ja I'm more scenario bi madam for lawyer bi okay me boni din me boni din and okọ Supreme Court divorce matter na petitioner na be ma o seek for stay of execution say my enton die na no or catch the client and say respondents or ban so the oba she a yata de na bobo so say mo na bra court dem o she abaya mobo afra yi ntuma ebisa na o say ni maami ewu ni awusa ba betwini mu say me enton ade na be de na iti ukọ na wa shada obitimi to atade na ayesai shen o de kwaje fans o court me make sure say we scan e na fi judge nso a che say we scan kotua ampa ene abusafo ya futo mi nyina o mu amukọ court no ukọ court a o fa lawyer no hojo wa train a girlfriend no edidi lechi yeah nti who say oba oni neba nti beba na funny say a free case na aware for moko jawa we say ba ko nam ha se na ba ko nam ha se na so muko we no mupia we hwa da we hwa nti se beba no oba bi ba ya ona we akwa ko jira Ebitimi di ebi atem. As soon as they get out, no mudi o ma. And yes, odosa na ato adapa no. Yes. O gusa wo hwe Adom TV yanko ye case di wo but abrantie bi ka say yembusa lawyer man say said ask lawyer for me if a man contributed to build on a wife's land, what will be his fate in the future? Say obana sase a ansa na woko ware na na usida no si obana sase so o de anenye for the matrimonial home nti abaye mu mienu mu de a ti boss once no enye obana ko ade a wakoko CBS obi je so me ya sure so ya kana sampa manupa nti Steve Kobe aka ezuzu omo hwe bibie nita no so ya da se papa bra bentum and not say fear was a group on fantastic education our lawyers on the mind and Amadu fear no see please we here that is you need not I say that we or say not just say na lawyers they can o partner be na ukunu yire o consider memoir no fa ho kwagim enya sa na lawyers they can mmienu betimi esi na ye mo majapade ati say nana say wa koto no see today again I'm here vim me hwe mu show no ana na na afia boatema no keep it vim a good education and our demand no a great spokia bentio no so ohwe e wo Legon campusekuafo ho vim no size thank youekuafo for am ohwe Joseph Danso no say if you am hwe e wo Cape Town South Africa na Evans Chonyabu or say if the man build the house before he married and your ba no
wo be ma no Japade na lawyer so sida na ansa na obe ware a be ma na Japade oba no ntumi make claim wo sa edan no emu Isaac Pasha se o Japan ono so hwe na Mensa Goody ono so sevem o lawyers fantastic omo ye just too much kra Nana Kofi so article junction oso ono so hwe wo ho no Masare Labi Apostolos eso ono so hwe akopon sha mo hwe nyina Prince Kabu so ododo wa Prince yada se wo hwe ede amaye wo question bi anu asende na lawyers to me ebusa asem na mo ye case to so me no say be 2 years no ne oba bi tina I love you ya love you ne obi adu baby ane omo pepegu ho ya mo nwene ho on hwe girl no hwe boy no edu wa na ye de akowura baby wo say abusuafo me ni nyina in relationship no na wo say o ka cha ne girlfriend so o person o ware no na wo ye knocking no ne ade wo say ba girl no say there be on train e kire no mo ye say o de list ababo list na ne kuma ye ne ya ne kire na girl no kwa ne jai 2 years later girl ne jai 2 years later oba ya o say onyem na onyem no so be ka che boy no but akola no wo no 2 years ye boy no eba na boy say obey dey hu say ene ba o say eye ne ba oka bia o say ene ba say o be so hu say eye ni ke o wo case ana say girl ne ka say akora ne ene ba no ne 2 years wo ja ni 2 years na oko ama o say oka kire akola no say owo akola no busa no oka kire akola ne so oni papa atukwan but say do oba say akora ne ye boy ne eba boy ne be dey hu say akora ne ene ba o wo case ana lawyer Jama wede jama this a DNA o. That yes. Yeah, if DNA would have been the best way to resolve this issue. But now can say 2 years and some about catch the man say I will follow you ba. Into all this while no. In our official scenario no say ni parents be sana or catch any parents say ni kunu etukwan no share nyum netukwan me wa onim say because before be man ka say oji list no it is a busuafo nim no nti adent na want me ambo be man no anka oba beji list no a oji dis on na share wonyim anche busuafo na afe ye bisa wa wo say no share wonyim etukwan if some minji ni say we di no obo yes on wo hwe scenario na enye nia odi amano ni di no obo wo bisa na wo say no share nyim no watukwan ebi so amani bi won mesuro say awofo ni bi egunekun ankora esuro ni say so dey am hye na say bi parents omo ebi ana beginning kwaro mo cheda ni nye ye ba beji list dey say waso aware but o say boy ne ka so kwaje list no kwaro no get no refuse o ka say da bi ti ebi ana asem bi wo a on pese ye but over 2 years dey bi wo se pa say ma sha onyim 2 years ansa mi hu wo dey akofra ba say we dey bi wo eno DNA pen betimi a resolve but say nya sa dia ba me hwe we ni sa wo say boy ni sam so nya abofra no pe nya so no so bisa e kwa men no be fa so be unsa kwa na ene dia and how can I gain custody nti o so oje afara nti ono so nya abofra e bia no so to ono wan ko wo onwo ye obi wa hu abofra ni pe wo hu se ni photo nti obi o so si mi hu akora na me yem hye me no so ntumi nye no no ni say that bro no one more ni bu akora na ni ma ni yam to be shino na no kra to me ma ni hu se ne ba no ina obia no ka se wo ba na o se nya wo ba oba na se ne ba o se wo ba oba de na bre na after so yema show de na wa ji na be ba o ka se de yema show na se ono a on she da nya we e say so ba 2 years pa na fi no wa ka che no wa ndwe hu pa se ni hu na me yam hye there's a wa on she da nya we right Japan well me 2 years now enye me surprised anything enema be busy e obi a ono kwa like obi dey 10 years obi dey kwa ntumi nyi ansa no na say ye ka kire wo yeah nti enonye ba we science for there we dey chada nye legal person hu ba ye woni ema be bia ye dey ehu eno ase waso ebi wo kra na odate lam te di ja rom di nema bia fam tin na odeko eno ano no ye be kwa kohwe se ne ba na ase no na wo se otuaka se wo na person hu ba ne fan se bia wo se ne emeya be yesi mema ne nya ba yeso ye nye obi wo no mo boys be 3 onu obi ada without protection na bia wakwa akwanyem na mema no waka kire obi anso onyemo nti wo be de no enu se bia onyem na no waka kire mo ti se ye twen mo wo ana se de are there no legal issues
yenya case bia Ghana sa no a obi dia kokota bia say de Solomon dey say ntwa akola ne mumienu ana say yenya ne say no entime nye legal no sa no will be for scientific the court always has patience but say we are yeah I think was it the case? I know for America for crowd. Yeah, the judge say train. Say 6 months, 9 months. On or why a bad test, whatever test that is possible. Yeah, but between that time, no, what do you chianka kana fashion? A banner audio. Say your banner audio, we can now the oh, that's a courtroom there or homobia. To bet me oh yeah, also bet me Edina because if you want ma or the shower maybe or the asheni pa birthday omunyina wait to SMA wait to wait before obe wono kra wait to antenatal no abeje ha ofri anu akoje ha ofri anu obedidi mu ho saa owi ana ye hu se ba ko na munyina musika normally mema ne ya fama nyame no omaja manaka bibia obi be ya ma wabo eka no obetimi de na court nti wabo ka wato SMA no wo bra wo nye ready ne ubetime de na court ye bubu ekana ma wetia wade ama na pacho say eto de bia say ya knocking no so ka say omo ye so omo ko ye knocking e na oba na ampene e na omo ka so onko je list ma de list ba na pusu no but at what time e na waye ne ya waye for instance e bia se me ne mabusuafo aba na lawyer wo so be wa me wo de nsan be hu mabusuafo ba sheda nye ho ade na nkasa wo ba abusuafo na je ne ehu say oh we de one ne nam one ne koba e ya waye e betimi aka say ya waye ya je nsan no yeah. There's a case. Okay, yeah, I described as Ule news principle. Ule news principle on customary marriage. Or identify 4 scenarios are qualified as marriage. Okay. 1, say obeani kotena be maninchen. And in the eyes of the community, everybody sees obano say nikuni. No who obema no so say ni per that ruling no right nti wanya ho ade kra ya ware yes wanya ho ade say obia na busuafo hwehwe obia na obekọ bema ne ho bema na busuafo so nim say obia no ti bema ne nchen ya ware because no ne na wo kra ka as Olenu principle a decision he made another scenario ni say even more than san kra ko hu oba no na ma complete no ban fi ho betna be man chen like a bibi can say knocking qualified right in all ne ka ko say the community no perceive the parties as our for yes it qualifies as our for customary yes it qualifies and the mechanic say and the amount for friend engagement no worry inti yenya sa word no cry ya say obroni de ba ya ne de ye hwiri so any special day ne ba ohun so obroni de na obekọ akohu aware ne say mumienu no moye de moye moadwen say mo be ware na abusiafo no etam mochi eno ane aware inti engagement obi wo house me de me ware my engagement me train enyesa that engagement na Ghana de no aware nti onya wie na say onkoye yi no bia untimi enforce ne say onko gown ne ade abusiafo he ma no mo me enya careful pass how we dey ne popi no I dey have mema no eno na ma mema no wu no BP na ekunkum mema no 30 something 40 something wo mu na mu kum mema no mo me enya steady ya ye ho ade ofie ensa snap ba ko apete sekura na ye de beba ya ware o munya na wedding other force na broni to na ye koto wedding dress ahe eno bitumi ye wedding over $1 billion ana wa bodam ma shada na mechanic say o say mechanic plane because esika no wo de to asase ko bitumi asidan na wo de dan na rent na ye japade wo ma o chene bi ne wo benya bi Mr. Mo me enya steady me am fa pressure wa wo mawie na so be ye wedding na fine wa na hotel na so de wo twasa ko 10 obey wedding na fine but mama me member no pressure serious the way I kunkum member na say no gone too soon what a shock yeah na yekum member no ade na ne mama abre no ho sa university and the lawyers who mari omosua
sua de ko makola tukuba chere wa de o ka say easy ayi kwa mi ja nom ne opokwa adwuma nom chere wa o ka say bete wo hwe ni ma me awia o be hwe ni ma me kakra mokum mema no mama mo BP cause mo enjoy mo the wedding ade ye ye ho ade ofia e ya ware period doctor na lawyer kan mo bia me ka say ayi mbacho atade a me shey e ye kabuki oba Fanofa Street at Joe FM seamstress ba ko pe goyi papa no an o no do anu aspect from na de nam na che say wa na unam na oko ya na mo asese mo hwe me o case na e ma me ka obi so pe paint papa e de paint o dan no answer because silk coat paint me fa paint fufuro bia enye tabi eba me sha ene capsule so ma good appetite ntu bo ntu wadidi ama wadidi kama pa madam ena ye de me o case na e de bro ye researchers o mo boy ye research ma ene enye ni paketo akra Michael Apabila ena Prudence Patinge Yasmin Alhassan ebe boy production team Helen ene Raymond any production team ni enyina ye da mu nyina se mo be boy e ma ye de me o case na ebre mo ba ye lawyers o ma bin o mo abotre pacho wo case a numbers no e wo ho obetimi afre numbers na me de numbers so e de amao numbers ni kwani ha ba me de to Facebook what I say next time mebo e de amam o problem be they just walk to Joy FM bra Joy FM dan ka so hwe vim lady and how hwe me o case na bra ye benya aboche tie o case na ma lawyer bia o pe lawyer so mo so bia nche no ho o munya yesem be kire no twi kasem kran kasem igbe mu no wa che no fine lawyer oti igbe oti akuapem obi nkran a ye be kire ma che no wanya o case na fe o call baby omo adaroma ye na omo tipa lawyer Frank Japan e ye lawyer ni awa bin papa sanso na lawyer Paul Parker atitogbe omo na do omo se omo de mo case na bre ye fa be vim lady e fia popia na na ya na ye o ye da mo